ngasi nui da waram phungki ba tungan tungan Manipuri sipung singdagi masum thoki ba thodo wa thok singdagi maroi bi I pauk sing miyam na thamjagi hanbada panam pauk sirigi lokasaraga Manipur Central Force Company Maudra yorolagani MLA Minister singi yum kai thukai ba siena ba miyoy kunthra ganite fokale Kuldip Singha Manipur Central Forces Company Maudra yorolagani haina Manipur gi Security Advisor Kuldip Singha na phongdokhi ba loidana state asigi tungan tungan mafam singda security personnel sing deploy taunaba yauna SOP sing semle haina lakthokre ngasi numidang wairam Babupura da leiba all secretariat ki conference hall da pangthokpa pawgi mifam amada security advisor Kuldip Singha na hai army CRPF AR amasum district administration gi makok thokba sing yauna district sing amasum Impal city ki matangna security review meeting ama pangthokre hairiba meeting adura security force sing gi makok thongba sing amasum DC amadi SP singna pukhalakpa makhoi district sing the thengnari ba wakat amadi wapum kya lokshele hairiba wapum sing asi address tongna bo honagani mara makhatan hai state asida hanana central force sing gi company samaka maudra ni pan deploy tawduna laidi masigi mathakda central lenga da ahenba central force company kun thabirangna haijarubuda center na humdra amaga security personal sing adu impal thunglare haw thunglaba hore security force sing asi khudong thinga oiba mafam sing yauna tuan Manipur gi mafam sing da saitholaga deploy tawba hawduna miyam ki punsi amasum lantum ngak salan bawkhre bang hai masigi mari leinaba thabak thoram pumba namit kharani gi manungda luisinma ngamlagani district khudimakta district coordination cell amasum joint control room ahangba loidana citizen singi punsi kannaba madi lanthum ngak senana full proof arrangement tawgani joint control room gi experiencing subhanana function tawba hore security sing deploy tawba makhoi gi marakta coordination pinana gi national highway security amasum sidai da leriba mafam sing da security thambagi standard operating procedure sing su semle Zeribam da leriba security force ngi mateng loinana district asida ngasi hawkiba numit kharani gi mamangda thokiba lebuk thiba thawdok da laikhidraba nupi angang taruk yauna miyoi mapan gi aroiba mathomangam ingna singna pangthokre ngasi gi security review meeting adu chief minister and Beren Singa yawkhibra haina pawmisingna hangbo hangamagi pakhomda mahangna hai hairiba review meeting asi hanadagi hauna sang naina pangthoktuna lakpa meeting amani masida chief minister yawgadabne heba akakna balaiti adumainama security review meeting singda lakpa outcome sing chief minister sampatna pawdamli haki handaki tampaki MLA kharagi yumda akai atoi thoan khibada siena bami kunthraganti fagat pangamle hauju power police ki armory degi lokhiba khulai masing sarang lising ahumlom recover tobangamle hauju phabu gi oina misam khaktana tana militant sing yauna state sigi irang da laikhidaba punamiyoi chaniga yakhigani pan sukri haini sumangna phongtoki handaki jiribam gi attack atu su da leiba militant sing yawi habigi wakat ama tholak libasi state lengana sapsana khanglabra hain hangbo hangamagi pakhomda mang hai hairiba thawdo adu khulai paiba militant singna CRPF post ama attack satharakibani maramasina masida su da leiba leitaba thidana chenaba sing phanaba mafam aduda coming operation sathaba leptri hainasu pawmi sing da phongdoki loinana jiri gi thawdo aduga mari leinaba case ahum NIA da sinakre masigi makha taba thabak sing laklagani mathau tarabdi police na sumateng pangan hena thamkhena su paus na makha tana phongdorakli atoko pawmana hayang ayuk pung 5 dagi namit jungba pung 10 gani thoi fawro curfew komtokre Singning Kaibadagi Impal Jiribam Lambi Faunakidre Impal Jiribam Lambi gi Sinamamadi Sejang Beles Aniki Marakta Liba Nung Dalan Mapada Singning Kaibadagi National Highway Contractor Lambi Faunakidre Hari Lambi Fauna Dabasina Maramoiragi Impal Tamna Sakiba Gari Sing None Police Checkpoint Tamna Amuk Halaki Hari Lambi Asi Fauna Hanabanga Sayu Angan Madagi Hauduna Ganpati Company na excavator mga sejanaduna lambi aduda paisinduna leidiba nung yauna leibak lakthopagi thabak sathari presna pungma pawta lambi asi phaunana bahona badanga si nongma khara hena changlabi yairi housing Impal tamna lakadaba mal yawba gari sing none police checkpoint da leiduna lambi phaunaba ngairi haina pawsna makhatari Makasa tarak point na to papaw man internet thingzin ki bada doctor sing mai hauna saure anga mathaugi nakung yauna ba doctor sing city tha duna pen da phung to lagani Dr. RK Lenin
वाब याब वारब खुनाइसदा लैरिबा मियामगी अवाब हंथनब लेंगाना इरांग लक्ष्मणबद इंटरनेट थिंगबगी महूद अतोप उपाय ओइना थिबियु लोइनना इंडिया की डॉक्टर सिंगी ख्वाइदगी चाव एसोसिएशन इमा की हेडक्वार्टर अहानबोइना इमा मणिपुर स्टेट ब्रांच अंगा मथौ सिंगी नाकोंग यौनब चिठी थारगने हैना स्टेट ब्रांच की प्रेसिडेंट डॉक्टर आर.के. लिनिन फोंदोरकली लामफेलदा लेबे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इमा मणिपुर स्टेट ब्रांच की ऑडिटोरियम पांथोखिबा पाउगी मिफम डॉक्टर आर.के. लिनिन पाउमिसिंग हंगबो वहंगदा चखोलब मतम ख्वाइदगी मथौ ताबसी इंटरनेट तोान तोान इशू कयाबू लक्षिनब लेंगाना तोयने इंटरनेट थिंगबसिना थबक इंखांगी लमद चावना अकायब मियामना मायोंगनरी मरम अदुना अंगम अथौसिंगना इरांग लक्षिनबद इंटरनेट थिंगब नतबा उपाय अमा ओइना पुथोकपियु लोइनना अथौब मतमद इंटरनेट हांगदोकपियु हाइकि नकल अमरमना मतम कुइना सथरकलिबा इरांग असिदा मेडिकल प्रोफेशन दा लैरिबा मियोइसिंगना तुमिना इथौतमक पांथोलगा अखोइगी ओइबा खोलाव थोकअंद्री लांजद्रब मियामगी थवाई मांगलिबसी खंगना मियामगी थवाई कनबना इथौनि खना लैरोबसिदा निंगमदब पोक्तब नति चखोलब मतमसिदा करमना मांगलोमना संसिनगनी हाइना पोरम याटपगी मुहुता लांदा अंगांग यावना लैखिदबा सिदा अदुकी मतिक पेनब पुई लान असि थेंबा ngamba मरी लेनबा मियोइ खुदिमकना थौदो असि अमुक हना थोअंदना अमगमगा मतेंग पाउंगनरगी हिंबगी तंजादो मियामदा पीनबा होनबियु हाइनसु मांगना मखाताना फोंदोखि मखा सथरकपोइना तोपा पावमना कुकी सिंगा CRPF की यानबा पुरकpadagi कुकी सिंगना thamlakpa athingba handokhre हौखिबा नवेंबर 10 जिरीबमगी जकोरादोर लेब रिलीफ कैम्प अमदी बोराबेकरा पुलिस स्टेशन लंदाबा लाखिबा कुकी मिलिटेंट सिंगी मनुंग कुकी मिलिटेंट 10 CRPF की मखुता लैखिदबदगी कुकी सिंगना CRPF की मथक थमदुना लाखिबा अथिंगमदु CRPF की DG गा यासिनबा पुरकpadagi अथिंगबा handokhre हिरामसिगी मताना कुकी माहिरोई लुप KSO ZSF ZSP जिला अमसुम HSE की मकैदगी थादुरकपो कोरोलमना हाई जिरीबमगी थौदोक कुकी मिलिटेंट 10 लैखिदबदुगा मरी लेनना कुकी माहिरोई लुप अमदी CSO सिंगना CRPF की मथक थमलम अथिंगबदु खुतक गेंदोकली हाइरिबा फिरेबसे CRPF की मकोक थोंबा ऑफिशियल अमदी माहिरोई लुप सिंग असिगा पुना मिफम पांगथोलबा मतुंगदा यानबा पुरकpadagi लौखिबनी मिफम मदुर CRPF की डायरेक्टर जनरल न कुकी सिंगी मथक मखलमदगी एक्शन लौखलोय हैना थाजबा पीबा लोइनना कुकी मियाम की पुंसी ngak सेनगनी हैना थाजबा पिरकpadagi CRPF की मथक थमलंबा नन कोऑपरेशन मूवमेंट की खोंजंग अदु खुतकदगी हंदोखिबन हैरि पनवा याबदे जिरीबम की जकुरदोर थौदोक की मतुंगदा कुकी सिंगना CRPF की मथक अथिंगबा थममगा लोइनना CRPF न पोसै लैबदा पीदवा CRPF दा मतेंग पांगदबगी खोंजंग सथतुनु लाखिबन हैनसु पाउसदा मखाताना पली लुसिलक पोइना तो पावमना लो एंड ऑर्डर ngakpa ngamdraba CM karigi pham thadoktribano minister Y Khemsan BJP na siya logduna hawkiba ningto kaaba numita pangthokiba ruling MLA singi mifamna BJP ki MLA khara saruk yakidraba matung BJP MLA manungda Chief Minister Nongthomam Biren Yadava mathi phongkli मिफम मदुर सरुक याकिदब लेंगा आसिदा मिनिस्टर ओइरिब सिंगजमai केंद्र की MLA Y Khemsana था 19 फरकलब फाव मणिपुर की इरांग लक्षण ngमद्रबा चीफ मिनिस्टर ngasi फाव करिगी फम थदोक ट्रिब्यूनो हनांख्रे न्यूज 18 लव इंटरव्यू मदा मुहुत मिनिस्टर युमनाम खेमसाना हाई BJP दे येकनाब नत्रगन मरुप हाइबरेति इसेंग सेंगना हाइरबदा मणिपुर तंगदु लैतादब फिबम अमदा लैरक्लिबसी ngasi था 19 फाखरे दुबो संदिगी पुंसिदा हंजल हनब ngमदना लैरि ओइरक्लिब फिबम असिदा एहाकि मैकेरिगी मिनिस्टर फम थदोकनब केयर हाइख्रे दुबो ngasi फावा फम थदोकतन लैरि चीफ मिनिस्टर अमा मणिपुर संति हंजन हनब ngमद्रब फावबदा करिगी ngasi फावा फम थदोकतन लैरिबनो हने सांखि चीफ मिनिस्टर न कौखिब रूलिंग MLA सिंगी मिफमना करिगी सरुक याखिदबनो हाइना हंगबा वहंगी पखुमदा मिनिस्टर खेमचाना हाई पांथोकदोरिब मिफम अदु लो एंड ऑर्डर की फिबमगी मतंगदा खनगदबने हाइना खंगलखि अदुबो हाइरिब मिफम अदुदा मणिपुर पुलिस की DGP सिक्योरिटी एडवाइजर अमदी चीफ सेक्रेटरी सरुक यानब कौद्रगा करिगी MLA सिंग कौरिबनो पांथोकलिब मिफम अदुदी MLA सिंगी थोइने हेना मथौ तादी मसिगी मथक नुमित असिदा मियामगी इरांग हौरक्तुन MLA सिंगी युमै थाना होतनारकिबा मतमदुदा मिफम सरुक याबा हाइबिसि ओइथोक्ते जरीबमदा अंगांग अहुम अमसुम नुपी अहुम मिलिटेंट सिंगना फारगा हाटकिबा थौदोक पेंदबदगी मियामना मिनिस्टर MLA सिंगी युमना थौजिनखि अयाकी युमनसु
पेंद्रब मियाम थमजिलखी अदुबो एहक इसामक मियाम उनदुना एहकनसु पेंद्रिबा पुनगी वफम फोंगदोकपगा लोइनना सोयदना मसिगी जस्टिस सोयदना फंगनबो होनगनि हाइबगी थाजबा पिखि एहकना हाइजरिबो वफम मदु खोंजंग जंगसिलखी मियामनसु वखल ताबिखि हाइनसु मिनिस्टर वाइ खेमसाना फोंदोखि निंसिंबा याबदि खुसाउनरबा मियामना नमिदतुदा मिनिस्टर अमदि एमएलए खरगी युमदा थोमजिनबगा लोइनना अमांगता थुगनबा यावखिबन हेनसु पाउसना मखताना फोंदोरखली अदु हौजकी नोइदि मैम पाउस मतांगसे लुसिनजरगे मसे मैम पुन अनोबा अपडेट ngamiनसि